The Khumulwng Press Club and all other 7 press clubs that comes under Khumulwng Press Club happily agreed to the announcement that the TSF has called for a 12-hour strike on August 28 in Hataykotor, Champaknagar, Hazamara, Bishramganj and Manughat on the demands of inclusion of Khorang Roman script in all exams. Likewise, the TIPPA and TPMA also support for the same. The TSF has called for a 12-hour strike on August 28 in Hataykotor, Champaknagar, Hazamara, Bishramganj and Manughat on the demands of inclusion of Khorang Roman script in all exams. TSF General Secretary Hamalu Zomatia announced the strike at a press conference at Agartala Press Club on Saturday. Similarly, the Khumulwng Press Club and all other 7 press clubs that comes under Khumulwng Press Club happily agreed to the announcement that the TSF has called for a 12-hour strike on August 28 in Hataykotor, Champaknagar, Hazamara, Bishramganj and Manughat on the demands of inclusion of Khorang Roman script in all exams. Likewise, the TIPPA and TPMA also support for the same. Khumulwng Press Club Secretary Ranjit Debarma and President Angshumoy Debarma gave this announcement through a press meet at Agartala on Saturday. Tini Khumulwng Press Club ni bihabangai sengtinero kaisa press meet makanya nangka kaiman hingangke sengagibo waisa seng press meet kaika especially Khorang no Roman script by sejatan ungten nai seng press club press meet kaimani abun bisini bo seng saklai ya Chini Tripura hastini joto organizations tomani joto moti Khorang no Roman script by sinani ni jara support kai sengbor ni logi tongo te sengbor no support kayo ge tini bo haino hai TSF borok Tripura Students Federation borok tini kaisa press meet kai borok declare ka je phainai August talni 28 paragontani 12 hours ni borok upon strike borok dakuka okay borok dakukmani borok whole Tripura to dakukliya borok selected places dakuka jemon Hataykotor, Champaknagar, Bishramganj, Hazamara, kete Manughat abo hai jagara bo de borok niyo je Khorang no script Roman script ba yabo no sem full support kayo tani support kai nange sengbohaino kok tomatumai rok sengbohaino especially seng script ma sayo sengkok ma sayo a jagao sini Roman script by sinyang thangange sini belai ke sini pura seng kaham ke simano karam tabung je pura yang jokung khamong ka pura samna ke pura English no visually international English bohaina bono ke sini Tripura bohaino logo je sengoro official language kok bro by Bengali phano nang jebro lekha sinjani thanga prongge sing English baino ma pori English baino ma sayo suru kok simi se oino kok by Bangla ba kok roi ma sapano ngangabon logo loge te kaisa kok bhain sanan playo je sini amani kok omo ang tam by sinai ang tam by sanamu song omani rights tong anga bhain kha khayo je TSF je steps night on eba TSF sarapano financial te kubini organized Dr. Omahai Jodi step nice to Anke Senghaino Buivain Norban support Kayana and Shankakai. Apart from Khumulwng Press Club Secretary and President, there are also Tripura Indigenous People's Press Association President Gautam Debarma, Organizing Secretary Brajagopal Debarma, and Tripura Photo Media Association Secretary Amulya Debarma were present in the press meet. Joto lokro mitus kango maplekia. Faimani kom gao no. Tini Agartala Press Club TSF ni berhak tei. Buskang ni 28 August salmaliwo. Baru konta ni bagai je TSF ro bonda kompani. Borok ni bonda kompani kan ke Roman script no ko borok bai sejak nani sanmungo. Borok je 28 tarik bonda kopmani borok ni bonda kopman thai ke dolayo Hataykotor, Champaknagar, Bishramganj, Hazamara ke Khumulwng amsai abo hai ke borok saklai kha borok ni sanmung je Roman script bai no sejak nang ni je borok sanmung khorang tisamani bonda kopmani o bonda kopmano jeng Tripura Photo Media Association ingai sung fully brok ni o bonda kopmano support klayo
जों तामनि बागै सापर्ट मा खालायगा होनबाले जों tabuk.com नि जुगाव हाय कबा डिजिटल नि जुगाव को बरक रोमान स्क्रिप्ट उनके आबो हाय न जे चिनि कक तुमा सैथानिवो गोबां मा चिनि कक बरक बाय सैथानिवो बांला बाय चिनि कक बरक न सय pronunciation फाइलबो मानिया आबो हाय र गोबां मा वार्ड दङ न्यूज सैथानि र आबरक न जों यूज मा थायो के अपन बागै बांला बाय सैथानि के चिनि कक जे जों बखानि कक न सय के बरकनि बसकांगो तुनानि बागै सैथ गया के रोमान स्क्रिप्ट जे इंग्लिश रोमान स्क्रिप्ट बाय गांके होल वर्ल्ड ताबो इंग्लिश जे रोमान स्क्रिप्ट के जतन बुजिया फानथों ताबो त्रिपुरा हास्तनि बा इंडियानि बिसिं बा जिकुनु स्टेट अफ फानथों इंग्लिश बाय सिगांके बो माने तामने उच्चारणले खायमान गाव क बरक जे रोमान स्क्रिप्ट के आबुन बागै जों ताबो आबुन बागैनो जों बरकनि DSF नि जे रिंजाक बन्न जों फटो मीडिया एसोसिएशन नि बखातै लाइक थांजाक सालो जों आगरतला प्रेस क्लब DSF नि दाबौजाक रोमान स्क्रिप्ट न जे बन बरकनि जे आन्दोलन न आगरतला प्रेस क्लब जों प्रेस पिक नि बिसिंति ब जतो बरकनि बसकांगो फाइ साखलायगा जे क बरक रोमान स्क्रिप्ट न जों फोटो मीडिया एसोसिएशन खायकेबा जों त्रिपुरा मीडिया जे सामुं तां दंनायरो जों जतन रोमान स्क्रिप्ट न सपोर्ट खायो नैनाय जों प्रेस मीडिया बिसिंति साखलायमानि अंगे तिनि आबुनि बागैनो जों तिनि जे बरक DSF जे सामानि जे प्रेस मीट खाय साखलायमानि बसकांनि सालो बरकनि बन रोमान स्क्रिप्ट बन दाको माने अ बन जों फुल्ली सपोर्ट खायो नै सानायनि बागैनो जों दिनि नरकनि बसकांगो कक्तमा थुनायनि बसकांगो जों मा फायका आबुनि बागै ताबुक जों चिनि हास्तेव गोबां ताम हनाय देबनागरी बांला जों आमहाय माने ताम हनाय बनो आमहाय बितरको जों थांयावै जों स्राय केनो नरकनो साख्लायनायनि बागै ते जों दिनि प्रेस मीट नरकनि बसकां मा फायका बसकां सालो रोमान स्क्रिप्ट न तयै तुमु न ते बो कतर सभा थायनायनि बागै जेसे संगठन फानो साख्लायके जों बसकांनि साला आबनो जों वान शट नाय तामनि के जों DSF नि आदास्ट्राइ जे बन्दा जाक अ बन्न जों साकबायथां थांगै बरकय बाक्सा तंमान याफानो जों कक्तमा आवाय खायमानि बिसिंतै बरकनि बेबाद बरकनि बन्दा माने रोमान स्क्रिप्ट न हामजागै रोमान स्क्रिप्ट न बाय सिनायनि बागै सानमुंगो जों बरकनो सुबानाय आसिमनो हामबाय जत बरकनो बेले खाना हामबाय हाइन हाइते सियामा याफारो जों त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल प्रेस एसोसिएशन इंगै TIPPA नि इंगै जों बेले खेनो सिनि बखाबाय जों सपोर्ट खालायो तामनि बागै हांके जों जतनो साइमानो रोमान स्क्रिप्ट कैसा अबो जे स्क्रिप्ट अबो ताबो इंटरनेशनल जे स्क्रिप्ट अबो बेले खेनो कलाइको खनि मानो तामनि हिमबा बिनि जे लेटर अबो 26 लेटर्स गंके गोबांमा आलादा बांला स्क्रिप्ट फान हिंदी देवनागरी फान हिंदी अबो के गोबांमा लेटर दङ सिनायनि तै खलाइतिनि आकार रसिकार दुदुकार रसुकार अन गोबांमा जामिला दङ अबनि बागै जों नायनायका सैथायनि बागै गंके जों रोमान स्क्रिप्ट न सपोर्ट खायो आगिनि सिमि बो जों सपोर्ट खायो ताबो बहायनो सपोर्ट खायनाय इनके गले बेले खेनो हामबाय माया फरो आगि बहायनो सबारो खलाइगा TSF नि उंथुं TISF उंथुं बा कगरो मुभमेंट खायनाय रो उंथुं जे साफानो बरक जे रोमान स्क्रिप्ट न चाजागै बरक जे चबा खलायो आ जागाव न जों बहायनो सपोर्ट खलायो ओम हाइकेनो ताबो बसकांनि फायनाय 28 आगस्ट सोमबारो जे आन्दोलन खालायनायनि बागै चबा खालायनायनि बागै TSF रक जे बन्दा माने आबनो जों फुल्ली सपोर्ट खलायो सिनि आवाय मुंनि बिसिंतै बरकनो जों जे मानतै जों बरकनो चुबानाय जों बरकनि उजे दागो मु रोमान स्क्रिप्ट न तै जे बन्दा मनो जों TIPPA एबा केबा त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल प्रेस एसोसिएशन नि जतो आदम रगनो जों बरकनो सपोर्ट खालायनाय
Khumulwng Press Club, Tripura Indigenous People Press Association, and TIPPA Photo Media Association said that they will support and help this movement through telecasting the news and spread the news all across the state and country. Bureau Report, Chini Khorang.